ой, ютуб да намешавад чӣ? саволотро навиштан гирен, ман ҳамин ютуба вай кунам. Конечно, ютуба намедонам мешавад, намешавад. ва алейкум салом. ва алейкум салом. ютубам шуд. 4 нафар дар ютуб наз будаст ку. ва алейкум салом. шуд духтарое ки аъзои ваен клуб аз ютуб дар вай нависен кани. чӣ хелай? овоз ҳаст нест? агар овоз боша ҳамиҷа нависен дар ҳамин комментарие ки овоз ҳаст. дар ҳамин комментарие нависен. группара айди телефонай планшета мол да дуртарай. планшета бо нагирифтам. салом салом. мардум инстаграм овоз ҳаст? овоз ҳаст. хела хуб. хела хуб. ҳам мардум инстаграмам ҷавоб диҳанд. шурӯъ мекунем. имрӯз тема ҳам хеле суҳбат мекунем. ягон савол дошта боша саволоро ҷавоб медиҳам. суҳбат мекунем ҳам хеле. бале овоз аст. раҳмат. хуб кани бинем инҷа чанд кас ба фикри ман навиштану вай. савол будам ба фикрам. раҳмат. навишта истодан ки бале овоз ҳаст. раҳмат азизани дил. ва алейкум салом. инҷа якта хоҳар савол додиям ки апаҷон шавҳарам хай шурӯъ мекунем майда. вай апаҷон шавҳарам зани дуюм гирифтан. дина ман занашон ай пеш дидам, лекин пешаш нарафтам. ягон чиз нагуфтам. омада хона ба имрӯзи дароз саломатим нест. шуморо хеле хуб мефаҳмам хоҳари азиз. ин хеле қин аст. бо шавҳаре ки як муддат шумо зиндагӣ мекунед. навиштаистан ки шумо психолог ё ки шумо? бале ман психолог. равоншинос, сексолог, коуч. вай ҳамин комментариҳои ютуба чӣ хеле вай кунем? надонӣ вай хай ҳама чи якум бор як бор боша ки бояд дар ҳаёт. хай пуст боша. ягон кас агар ки негатив навишт баъд вай мекунам. хулоса вай инҷа барои одамо ютуб ман қатъи инстаграм гап задистам. шуморам гӯш кунед. агар шумо ягон савол дошта бошед нависен. ай шуморам ҷавоб медиҳам саволотона. хулоса яъне ман шуморо мефаҳмам хоҳари азиз ки қинай, вале шумо хеле кори хуб кардем ки пеш нарафтен, ҷанҷол накардем. яъне чизе ки ман ҳамеша дар духтаро вай метиҳам ки ҳеҷ вақт ин корро накунам, барое ки ин ягон хе фоида надорад. ихеле гирем акама оз ягон каса масалан сафед вай карданӣ нестаму, лекин ихеле гирем ҳамун заноям ки масалан зани дуюм мешаванд ё ки маъшуқа мешаванд ва ё худчун ҳамин хе болои ҳаво омада дар болои шавҳарои шумо нағалтида. ё ин ки шавҳари шумо дар ҳамин кӯча рафта истода буд ки вай занак омада ҳам хе қапи шавҳари шуморо гуфт ки тамомак ту мара ба зани дуюм мегирӣ. не. аввалин қадама бештари вақт 99% вақтам гӯем мардом мемонанд. хуб мардом мемонанд, мардо повод метиҳанд, мардом мехоҳанд ки суҳбат кунанд, мардо мекованд бештараш ки зани дуюм гиранд ё ки муносибат дошта бошанд. ва баъд ӯ занҳо гӯем ки хай бад гап мезананд. онҳо ҳам ташнаи муҳаббат, онҳо ҳам ташнаи як сухани хуб, тим боле ки вақте мардо дар аввал барое ки вай кардан, завоеват кардан, фатҳ кардани дили он зан хеле приёмора истифода мекунанд ку. бо тим боле мардои тоҷикӣ дар гап дигар вай кардагиянд. хеле гапдонанд. мардими мо хеле мардими масалан ваянд
забон ширини гап донанд, аз ҳамин ҳисоб тимболи мардои мо хеле мардои ширинсухананд, яке да ҳамин дӯстдорӣ ки медроянд дига тамом. зан ба чӣ имрӯз видеои имрӯзаро дидем ки дар инстаграм, дар ваям мондам, дар ютубам мондам, дар шортс, ва ки мақсад ҳамин зан аз чӣ лаззат мебарад? Аз сухани ман туро дӯст медорам, яъне ки аз меҳрубонӣ, аз ишқу муҳаббат. Мард аз чӣ лаззат мебарад? Аз наздикӣ, аз ҳамхӯбагӣ. Яъне ки байни фарқи мозги, яъне ки мағзари марду ҳиссиёти марду зан ҳаминай. барои зан ҳамин мисол метавонад зан бе гӯем ки наздикӣ солҳои сол тоқат кунад фақат ба як гапи хуб, ба як сухани хуб, ба як ширинӣ, ба ҳамин дӯст медорам, ҳамин зан метавонад як умр ҳамхел шавҳараш рад кунаву истад. ҳатто ҳамун шаҳватшам зиёд бошад, ҳатто масалан хоҳадам ягон кори лишни намекунад. хоб барои ҳамин тимболе дар вақти аввале ки мардум мехоҳанд ки мақсад зани диюм бигиранд ё ки ба ҳайси маъшуқа бигиранд, хеле ки гапҳои хушрӯ гап мезананд ку. баъду заноам ки шояд зиндагишон вайрон шудагӣ аст, бахт дидагӣ нестанд, ташнаи ишқи муҳаббатанд, хори зори кашидагиам мебинанд ки як мард инқадар дӯстдорӣ, инқадар вақт мегузорад, падаркаву инқадар аз худу иқавай, унаам дига баъд мехоҳанд ки мегӯянд худо як хидмат дод тамом. баъд унаам мисол шурӯъ мекунанд, лекин аввалин қадам зан мемонад. барои ҳамин ҳеҷ вақт занои азиз наравен. من هیچ کاره تفسیر نمیتونم، خیلی نکه زندگی شما خودتون میدونین، لیکن من تفسیر نمیتونم که روین قطعون بگیم زنها جنگ کنین، چوکشه و موکشه که خیلی چیزا کنیم. بسیار وقتا هسته که هم خیلی ویدیو در اینستاگرام میبینیم که خیلی مثلا از روی مرد و جنگ جنجال میشن. این به فکر من یک خیلی زن چقدر مثلا خودش دوست نداره، یعنی واقعا زن چقدر خودش دوست نداره، زن چقدر خودش قدر نکنه که از روی یک مرد رفته مثلا جنگ کنه، حتی شوهرش هم باشه، حتی اگر 30 سال هم زندگی کرده باشه، فرق نداره. برای که در مناسبتی که در کنار ساخته میشود، هیچ وقت یا زن دیگه در اول گناهگار نیست. خیلی بعد ها زن دیم میگیرن، اون زنهای دیم هم گویم که بعد یا خیلیش قدر زنهای خوب نمیبروین، کش میکنن که مثلا زندگی یکم جزیر کنن و ویران کنن، مثلا خیلی چیزا میشه. اگه باز راز گم ده بولی زنهای دیم هم مرا گوش میکنن و مثلا کنسولتاسیون بیاد، فکر نکنن که مثلا من پروتیف نه، این من مثلا همچون یک متخصص پروتیفی یگون چیده نمیتونم. ما هر یک سیتواسیونی را کنسولتاسیا میتونم که شما حتی تصور کردن نمیتونید. برای که من حق ندارم مثلا اتکاس کردن، من حق ندارم گویم که ممکنه این چیزا ما قبول دارم، این چیزا ما قبول ندارم. اینجا خواهش من نیست، راست من این کسب که پیش گرفته، من باید کمک ما به همه آدمی که نیازمنده ما باید رسونم. برای همین من اصلا طرفدار زنهای دیم نیستم، لیکن مثلا زن دیم تو زن دیم دارد، مقصد خیلیش زنهای خوبند، رسوم میکنن، زندگی میکنن، بعضیش خیلی بد لذت میکنن بسیار در زندگی زنی. که مثلا اگر رجال زنهای دیم ما را گوش کرده ایستاده باشن وای نکنند، مقصد همین چیره نکنند، همین کارا نکنند در زندگی زنی کم لذت نکنند. Здесь заклинание, здесь прямой эфир от психолога. Че кадом рус дромадай, намефама ки ма чи гуфтестам, да ютуб, да инстаграм ки ҳама хидмона. خلاصه همین برای خیلی خوب کردید که نرفتید و من اگه چی توصیه میتونم شما ده که شتاب شما را خراب نکند، شتاب حالت روانی شما وزنین نشود، شتاب شما در دپرسیا نغلطید، شتاب پول خوشبختی از زندگی شما نرود، شما بالای خودتون کار کنید. کار شدگی شد، شما قلب شوهر شما تحت تاثیر شما نیست، چقدر هم که ما نخواهیم. و شوهر مردی با کمال رسیدگی و خودش ریشینی پرینیمت کرد که این کارو میکند، یعنی که زن میگیرد. همین حساب شما کن کوشش کنید که بالای خودتون کار کنید. مرحمت این کلوب بیاید، در کلوب که کس دستگیری میشوید. دخترای کلوب اینا اونجا باشن، اگر یکون کس نویسید در همین 3-4 روزه که در کلوب چه خیلی حالتون. اینا دخترای کلوب میتونید پرسید. اگر مرا باور نکنید، آدمایی که علاقه در کلوب 3-4 روز شید هستن. برای این بالای خودتون کار کنید. دیگه این جنگ جنجال وقتی که کار شید، غم خوردن فایده ندارد عزیزان دل. من میدونم قینه اینه پرینیمت کردن، قینه اینه قبول کردن که چخیل من مثلا به یه شوهر یک سال زندگی کردم، 10 سال، 5 سال، 20 سال و خیس این خی کرد.
همین قبول کنید که با ریشه‌ای که وای پرنیمت کردگی است مسئولیتش هم در گردن همون مرد است. مسئولیت در گردن تو نیست. فقط دعا کنید که مرد باشد که عدالت کند درش. خوب که باشد. Значит, пошли дальше, посмотрим. Апаҷон, ман бисёр ба шавҳарам ҷанг мекунам аз пушти духтароро нигоҳ карданаш. Хай нигоҳ кардан гира ва зиқ шидем. Чашми вай гуноҳи зиношам дар гардани вай навишта мешавад. Фарду рӯз қимат худаш ҷавоб метиҳад барои ки нигоҳи мисол ба чашмам зино мешавад, зинои чашм. Барои ҳамин хай барои ин ака ма шуморо медонед чӣ аст иҷа масъала? Барои чӣ занҳода сахт мераса вақти шавҳарошон на ҳар занда бу. کدومی زنها دا سخت میرسه وقتی که شوهرشون دیگر گویم که زنها را نگاه میکنن. زنهایی که ساماتسنکای پست دارن. زنهایی که دخشون باور ندارن، ساماتسنکشون پسته. اما زنها را سخت میرسه وقتی که شوهرشون دیگر در کوچه و در یگان جای یگان زنهای دیگر را نگاه میکنن. برای همین چشم شوهرتون شما بسته نتونین. و در خونه محکم کده نتونین که شین هیجانه را زنکار را نگاه نکن. پس چی کار میمونه؟ بونوی عزیز کار این میمونه که بالای خود کار کردن ساماتسنکای خود سوز کردن که اصلا برای شما وای نباشه. بگذار اگر میلیون کس نگاه کنه، بگذار نمیدونم حتی میس میره رم نگاه کنه، هر کسی رم باشه نگاه کنه، حتی انجلینا جولی رم باشد که شما دختان که باور داشته باشید که من اوکیم، من سوزم. بقیش گفتی گپا ارزش زیق شدن و عصب ویران کنی نیست. سلام یا سوال دارم. فقط دیلم سیاه هست. از چی در خرسندی و چی در غم؟ یعنی که دیلم سیاه هست یعنی چی؟ این شاید که این چرت خاراکتر شما شدگی باشد. برای که بسیار وقتا در همین از کودکی بعضی کودک‌ها در اویل‌های بابویا میرسن متاسفانه که یوتیوب زور 40 نفر. شه ماشاءالله یوتیوب زور بوده. یکم بار یوتیوب برآمده استم. прямой эфир. Тез мебурам хел ки бошад дар унҷа актив. Вай хотя дар унҷа на ҳози 1100 чанд та подписчикай. Дар Инстаграм 36000 чанд ҳазор штаги даш намедонам. Вақтам надорам бинам чанд ҳазор штаги 37000 штаги. Хован ҳамаш. хай бисёри баъд дар вай мебинанд, дар запис мебинанд дар Инстаграм лекин. Неки YouTube машоалло молодцы. вай мисол нигоҳ кунед ки бисёр вақтҳо кӯдакҳо дар оилаҳои вай ба воя мерасанд, дар оилаҳое ки ҳамеша ғаму дард зиёд аст. یعنی که مادر نگاتیو است، قطعی پدر همیشه جنگ است، یا که اگر پدر نباشد در اویله وزنین باشد، کم بغل باشد و همیشه کم بودی باشد و مثلا در یک خونه زندگی کنن که در اونجا مثلا زنی امک و کلین و مثلا کودک شده، خلاصه یک اویله شرایطی وزنی قطعی باشد. در همخیلی اویله های کم بغل، در اویله هایی که شرایطشون وزبینه همیشه یک بود هوای وزنی استودگیه. یعنی از ما که وای کدنی نیستم، کم بغلی یکون چیز ما پس دادنی نیستم، این یکم جوی عیب وایش نیست. من پروسه حالتی روانیشون در نظر دارم ده. برای که حتی همین حال من همین اسلاید من حتما میوام وای در اینستاگرام در تلگرام میپرتایم خونت همین در وای مثلا آفریقا را میدونید، بعضی مثلا منطقه آفریقا کودکاش نو همونجا مثلا گشنگی وای در همونجا اولیمو یک سری وای گذراندگیان اسلایدونی گذراندگیان و در همونجا در دوام چندین سال همی مثلا کودک‌ها رو گرفتگی همین مایدگی تو همین کلانشویشون رو نظارت کردگیان که هم مغزشون چه خیلی کار میکنن، مثلا رنگین کردگیان، ایگی کردگیان، همین خیلی کاروچی همین یک علمی یک خیلی گویم که یک وای کلان پروژه‌ای کلان کردگیان و بعد از چند سال همونو به همین خلاصه آمدن که همون یک جوی مغز سری که برای وایس مثلا ما لبنی دولیا میگیم این همین پیشانی ما این جوی وایس ریشه ما پرنیمت میکنیم، یعنی که قرار میگیریم جوی سیلا ولی است، جوی مقصد این خیلی توجیکی قدی گویم دیل گرده و مثلا میخیزی اگون کار میکنی، حرکت میکنی، امید داری، یعنی همین جوی مغز سری همین کودکای آفریقا نسبت دیگر کودکای دیگر مثلا روی زمین کمتر وای میکند، افزایش میکند. به خاطری که اونجا فقط مثال در درون چرک گشنگی و تشنگی هم خیلی چیزا زندگی میکنن، همین جای مغز سرشون خوب وای نمیکند. یعنی این کودکا وقتی کلام میشن خیلی کودکای اینفانتیل نمیشن، یعنی کودکای تنبل نیوی خیلی میترسن یگون ریشه‌ای پرنیمت کنن، میترسن یگون کار کنن. خب اینا هم کودکای ترسونچک میشن، یگون خیلی نمیکنن، خیلی همین تنها راحت جون میگن و میشینن، همین خیلی گویا که رفتن میگیرن
و هم خیلی آدما هم در وی ما زیاد است، در بگیم که вообще در دنیا زیاد است، در جامعه ما هم زیاد است و در هم خیلی اویلهایی که مثلا پدر مادر اینفانتیل باشن و هیچ کار نکنن، برای حرکت نکنن برای زندگیشون، گوین خاک ما کم بغلیم، هفت پشت ما کم بغل بودیش که چی نشده با فقط چی نه گوین شکر 1 روبل قیمت شده اور 3 روبل قیمت شده. هم خیلی خلاصی یک هوای وزنین همیشه در همه خانواده باشد. کودکای همه خانواده هم خیلی کودکای پسیمیستیچنی به ویا میرسن، یعنی که کودکایی که خیلی وای ندارند، خیلی как будто бы живая энергия ندارن، как будто یک انرژی زنده ندارن، یعنی که خیلی وای خوشحال نیستن، خیلی اپتیمیزم قطعی نگاه نمیکنن آیندهشون، ده خیلی امیدشون به آینده خیلی سسته، یا که امید ندارند، خیلی میگن خیلی چون مکن کار خدا چیزی شید مثلا هم خیلی میگن خیلی امید ندارن که مقصد مونن حرکت کنن، امید داشته باشن که مثلا فرض کنیم اون شوهری خوب میزنیم، زندگی خوب میکنیم، نمیکنن خیلی. و هم خیلی کودکای پسیمیستیچ، نه کودکای خیلی منفی، هم فقط زیق هم خیلی زیقی، هم خیلی به ویا میرسن و همین چیزا که زیاد چون که در کله این کودک هم از همی خوردی هم خیلی میمونه که این ویا زندگی قینه کروچی، زندگی قینه یو بایو گنده یانو کم بغلی این زوره یو نیمتنان راحت چون خلاصه همه خیلی اکثری گویم که همه خیلی و یوقتی با ویا که میرسه همین کودک و همین یک چرت خاراکترش میشه، یعنی که وقتی هم چرت خاراکترت کشید، یک قسمتی همین خاراکترت کشید، تو هم خیلی میشی همه چی هم در همین دنیا اوکی باشه که همین سحر میخیزی میکوی که برای چی که روز ما بازیق شب همه چی اگر اوکی باشه، همه چی همین سحر میخیزی بود هم خیلی فکری که ویبرات میکنید برای چی من زیق شوم امروز، برای چی من امروز دلم سیاه باشه. برای همین نگاه کنین که این میتواند یکی سبب هاش باشد، یعنی که سیاهی دیلکیش مود این هم خیلی چنین خاراکتر شدگی از کودکیتون شاید وزنین بود، حالی شاید شرایطتون وزنین، یا اینکه نشانهای دپرسیا میباشد. یا مثال میتونه نشانهای دپرسیا که هم خیلی همیشه زندگی را که بوده رنگ چورنبیلی میبینی، در رنگ نمیبینی، نشانهای دپرسیا هم خیلی است. خوب بیاین بار ویم نگاه کنیم یوتیوب. اینجا دم 49 ادام یوتیوب چه خیلی بینیم. من شما رو بسیار گوش میکنم، رحمت به گپای خوبتون، سلامت باشید. من خیلی خوشحالم که گپای من شما رو کمک میکند. اپا بسیارتر ویدیو مونین یوتیوب ده، بعضی زنها رو شوهراشون اینستاگرام اجازه نمیدن، هر روز دو تا مونده استم کو خواهر جان باز زیاد مونم ایج من یک وای نیفتم اخی یا یاردمچی نرمانی نیفتم. هم کارون بسیاره که در واتساپ وای دارم، کانال دارم، بیچارم میبراین همون کانال وقت هم نمیرسه که همون کانال حتی وای کنم. یه لیکا کانال اینستاگرام هم همه خیلی حالی با کلوب سر دادم که با وابشه کارم زیاد شدگیه. برای من کوشش میکنم خواهر جان، البته که من همین یگام یاردمچی نرمن نیوم، هر روز من شما 5 تایی میمونم، یا پات هم خوندگی هم سرش پری و یا اینفورماسیون به هر روز 5 تایی هم رولیک مونم اگر میرسد اینفورماسیون مقصری من الحمدلله. خوب که باشد. کورس ندارم، کورس اون چانس کورس نیست، این کلوب زنانه کورس حالا که جنبست شد دینا دیگه پتو که کورس زن جذاب ولی پکا وای کردن نیستم، سر دادن نیستم کورس و کورس گده بهارو در نصیب باشد آدم زنده کمتر از یگم یاردمچی وای نرمن یوبم که کمتر سبک شوم. بعد من ایمنه همین کورسی وای کردن یا دویر با تمای مثلا سکسولوژی کردن، برای که پسیکولوژی رو کوچینگ و این چیزا رو همیشه در کلوب میتیم، در کلوب خیلی سکسولوژی رو میتیم بولی چقدر میخوام که همین یک وای کنم ده کورسی هم خیلی 18 پلوس، نه که این گده بهار میشد. احوازی شما میتونید کلوب خریداری کنید، در کلوب هم 4 تا وای است، بلوگ پسیکولوژی است، من روانشناسم، بلوگ سکسولوژی است، من سکسولوگم، کوچینگ و врачевание. من مثال یکم اختصاصم врач تراپیوت، من دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تمام کردم، یعنی من 4 دانشگاه تمام کردم. برای همین در کلوب همین وایو میشد از اون دیل تاکشو این کلوب بیاین همجا دخترای کلوب باشه نویسین کو چی گرفتین ده همیشه 4 روز نمرم همین دتای ویدیو رو ببینین، من میمونم همین ویدیو یوتیوب ببینین، من نمره رو زیاد میمونم همونجا نویسین مشورت شخصی لک استراز گوام که رایگان نیست از اون دیل مشورت شخصی و است با پلاس برای که من وقت صرف میکنم که 1 ساعت. خوب اینجا ده نیست دیگرم. و علیکم سلام، و علیکم سلام همتون ده، و علیکم.
چون تو یوتیوب فقط رحمت اپا جان یک سوال است. اپا جان شوهر ما بهوده به حد حرمت میکنم، نه که شوهرم یگان مناسبت خوب ندارد نسبت من، چیکار کنم؟ چند سالش زندگی دارید؟ اینجا خیلی مثال ویو رو باید وای کنیم. ما نمیتونیم کوزی مثلا вообще جنجالای اویلوی هست نیست بین شما، مناسبتاتون چه خیلی مثلا گرم صمیمی هست نیست، اینتیمنی پلان چه خیلی، چند فرزند دارید، میدونه یک قیمت مثلا اینفورماسیا در کوره که بعد من تو هم گویم. لیکن پروست اگر که همین جواب کوتاه مثال مردی که احترام نمیکند، شاید وای خودش هم خیلی مردی هست که همین چیزا رو نمیدونه، نمیتونه مثال ده هم خیلی کلانش دیگه که پدرش مادرش مثال حرمت احترام یگام چی کردگی نیست پدرش، برای همین وای همین چیزها رو دیدگی و همین را مقصد فکر نمیکنه که همین چیز لازمه که من باید وای کنم، ده حرمت احترام کنم زنه، یعنی که خیلی هم زنده زن هم خیلی. برای همین خواهید مرحمت اینه بیاید وای مشورت شخصی بعد وای کنیم. کوچ چی معنی دارد؟ کوچ پسیخولوگ یعنی روانشناس این نفری هسته که پیشینه و امروزه شما قطعا کار میکنه، برای که امروز ما چه خیلی که زندگی میکنیم همین وای هم تاثیر پیشینه مونه، کودکی و خیلی بعد جوانی و نورسی و حاضر، یعنی این رو ما وقتی که کار میکنیم اینا رو کار میکنیم. و کوچ کسی هسته که امروزه و آینده تون کار میکنه، یعنی که شما مقصد میگذارید خوب و میخواید به هم مقصدتون برسید، لیکن در درونتون ترس دارید، یگون خیلی مانعی دارید که شما را نمیگذاره که همین کارا را انجام بدید. خب این برای پرپرینیماتلو خوبه، یعنی اینجا اگر که دخترای باشن سیتیویک برای اینا خوبه، برای که سیتیوی بیزنس قینای مثلا خیلی ترس شرم خیلی چیزا زیاده، اینا مرحمت خواهن اگر نویسن من میتونم براشون یگون وای کنم بلوگ برای مثال ایمینا هم دخترایی که مثلا سیتیوی کنن و یا مثال برای آدمایی که بیزنس دارن، این خیلی آدم‌ها در کوچ سخت مثلا در کاره اینو به کوچ قینای، چون که وای اگر که مثلا هیچی همین بگیم تراوم کودکی هم هگونش هم نباشه همه چیزا که خیلی نمیشه همه دوره و وابشه ولی مثال یگون کس نباشه که شما را هم خیلی راهنمایی نکنه، مثال قینای به مقصد و رسیدن به مقصد و آرزو رسیدن. برای همین کوچ امروزه و آینده در شما مقصد میگذارن که چی میخواین رسین و امروزه کوچ قطع شما امر وای میکنه، قطع مونیاتون کار میکنه، شما را دستگیری میکنه، موتیواسیون میده که شما به همون چیز میرسین. و سکسولوژی این بخشی از این خیلی عدل مثال همین وای است روی است در مثال وای گویم که وای این مناسبتی بین زن شوهری مثال همین چیزای نازکی وای میآموزد. خب خاکی ما در پریمای فیلم چیزا رو گپ نمیزنم به خاطر که شاید کودک‌ها شتگی باشن تیم بول شوه هم کودک‌ها در خونه‌اند. برای همین وای ما 18 پلوس فقط کوشکه میمونم دستوریسو همونجا در خودشان سوال تینده که خیلی در مثال اجازه ما مثال خدمت نمیتونم اجازه داده که در پریمای فیلم خیلی چیزا رو گپ زنم، برای که ممکن که کودک‌هاتون قطعا شتگیان، این درست نیست. اپایزورو من از کمتر از نرمه فربشتگیم ام قضیه تمیشنم نمیشه خراب من خسته حس میکنم، میتونه اساس باشه بله 100%، برای که مثلا وقتی که ما همین زندگیمون اگر که یگون شیرینی نداشته باشه، اگر زندگیمون مسائلش زیاد باشه، اگر که ما وای نگیریم اموسیای خوب از نزدیکامون نگیریم، از کسایی که ما دوستشون میداریم ده ما نگیریم، ما همیره پیریدن وای میکنیم ده میخریم از نرمه زیاد، یعنی ما همون خوشیایی که باید که از اموسیو گیریم، از احساسات از شوهر و از آدمای نزدیکمون گیریم، ما همون رو از خوراک به پیدا میکنیم. فهمیدید؟ از خوراک پیدا میکنیم ما زیاد میخوریم و بعضی آدما هستن که زیاد هم نمیخورن لیکن الکی گرمانال نروشن میشه. گرمانال نروشن یک از پریچیناش همین سیستم عصب میشه، برای که نمیشه که خیلی عصب عدل مثلا پسیخیک عدل نکار کنه، بدن عدل نکار کنه، گرمانال استری خیلی نمیشه. ما همون یک خدوان هم خیلی فردگی که همه با ویای مثل وقتی فکری مو در احساس مون تاثیر میکنه، احساس مون در بیوشیمی ارگانیسم تاثیر میکنه، بیوشیمی ارگانیسم اونجا ساتوسینا کار گرمانمون وای میکنه، وقتی که متابولیسم ارگانیسم کیسوس شد اگر هم یه آبم خوری بعد دیگه فربه میشوی. برای همین ایرا که وای دیدن در کره ده کمپلکس ندیدن در کره، برای چی بسیار وقتا ماراتونای مثلا خراب شوی نتیجه نمیتی اگر که در اونجا پسیخولوگ نباشه.
молодец, давайте занако и روز نیم тарелка хрен пага намедонам фақат карт вай хрен бодринг пой мир хрен лекин наметонен я муддат шояд ки вақте дар гурӯҳ ҳастем шумо ягон кило мепартоен лекин вақте ки марафон ки тамом шид бо шумо гаштаракам ва ҳамон бо дувайное мегиред ба хотир ки инҷа кор аз решаш кардан дар кор ки яъне масалан шумо ҳоли ҳамин чӣ ба ҷои ҳамун чӣ шумо авқота вибират кардем ва агар метаболизмтон суст бошад гап дар сари авқот набошад ирам аввал мисол асаб баъд масалан агар ки воқеан вай боша гормонҳоро задават мекунад биадабавки подключат мекунад витамин ва агар мумкин боша шояд гормон барои ки бисёр вақт штавидка мисол ҳамин чӣ мегӯянд ҷуғарш мегӯянд чиш мегӯянд штавидка масалан корш ки вай боша ҳаминам дар вазни мисол одам таъсир мекунад хоб тим боле занҳо пешаи таваллуд баъди таваллуд вақти ҳомиладорӣ обязательно ки кори гормонҳо номунтазам мешавад барои ҳамин мо ина как раз ирӯз духтароам гуфтам дар вай клуб вай ки чанда духтароам ҳастанд ки мехоҳанд вазнашонро мисол поён кунанд ман гуфтам ки як кам тараки дига где-то як ҳафта пас дар клуби мо марафон сар мешавад марафони лоғаршавӣ барои ҳама аъзоёни клуб иҷа аъзоёни клуб дига пули зиёдӣ наметиҳанд ман барои ҳамуно мекунам дар онҷа ҳамаш блоги психология мешавад яъне ки причиное ки чи мисол вай монеа мешавад блоги мисол медицина мешавад ки биадабавки ин чизо шояд ягон анализ панализ хе чизо дар кор бошад агар мебинем да вай баъд коучинг мешавад яъне ки мотиватсияву дастгириву ин чизо хулоса як ҳамаш мешавад ва сексологияро мумкин хуш кунем вай кунем ки масалан бо шавҳар чӣ кор вай кардан дар кор ки калориҳо бисёртар вай расход шавад намегум дар прямой эфир бо мегум хоб барои ҳамина марҳамат биёед клуби занона вай думоаш 350 сомон ия ҳама чизи арзоне ки духтаро гуфтанд ҳатто курсҳои дар 4000 сомонӣ ҳам харидагиян иқа натиҷае ки дар 3-4 рӯз кори ба ман гирифтагиян гирифтагӣ нестам так что ваёшон ҳаст отзивошон дар мин вай ҳаст биёед ман иқа ваям инстаграмам хеле намонем инстаграм хафа нашавам апаҷон ман як дӯстдошта доштам вай маро тарк кард ҳар коре ки мекунам ӯро фаромӯш кунам вале намешавад чӣ кор кунам ӯ аз фикрам дур бошад мо замоне як каса мисол мо дӯст медорем баъд мо наметавонем фаромӯш карда ин чандта мисол сабаб дорад сабабҳои равониш хака поведенческий ҳам ҳаст рафторӣ яъне ки ҳаст сабабҳои мисол рафторӣ мо одат мекунем бо ягон кас поведенческий шо мекунад ҳаст рафтор вай сабабҳои равониш да психологический психологически агар гирем вақте ки шумо қатъи як кас мисол як муддат муносибат мекунед баъд як дақиқа об нӯшум ки чота шумо қатъи ягон кас муносибат мекунед баъд ҳамон муносибатҳо мисол аз байн меравад хоб ба ҳар сабаби ҳоле ютуб вообще 74 кас молодцы аз байн меравад ютуб вай ҳамон муносибатҳо ва шумо шояд ки гапҳои дар дил доштем ки ҳамон нафарда нагуфтем яъне ки ҳамон историяи шумо ҳамин як муддат давом кард шояд ягон 1 моҳ 2 моҳ 6 моҳ 1 сол 2 сол давом кард як историяи хуб буду ишқошиқӣ буду гапҳои хуб буду субҳахайру шавбахайру хел чизо масалан буд одат кардем хуб ва ҳамон як муддат гузашта ба ҳар як ҷангу ҷанҷоле шояд ҳамин муносибатҳо қатъ шуд ҳамин муносибатҳо қатъ шуда шумо ҳамон гапҳои дилтонро да ҳамон одам гуфта натонистед вай шуморо блок кард нопадид шуд ҳар чизе ҳамон доим дар ҳамин даруни шумо ки мегардад ҳамун диалоге ки шумо бояд ба ӯ бача кунед ба ӯ ҷавон кунед ҳамун доим дар ҳамин даруни шумо ки мегарда ҳамин ҳисоб шумо ҳамонро наметонем фаромӯш карда хуб ва дуюм сабабаш идеализатсияи як одами дигар вақте ки шумо як одама шумо мо медонед киро дӯст медорем вале як сири вая барои дӯст доштан набугум сири асосира мо бештари вақт мо одаморо дӯст намедорем мо худмонат дар бари ҳамон одамо чӣ хеле ҳиссе мекунем ку анами ҳиссои худмона мо дӯст медорем то как ми себя рядом ҳамин қатъи ҳамин хеле одамо чувствовать мекунем ку шумо дар бари ҳамон мард ҳамон ҷавон шумо худтона хуб ҳис мекардем духтари дӯстдошта ҳис мекардем шумо худтона масалан вай саҳар мехистем ки вай аллакай субҳ ба хайр шав мисол гап мезаден рӯзо во мехӯрден прогулка мекарден ҳар хеле чизои приятне ки дар ҳаёте ки шумо буд ҳамун ҳолате ки шумо дар бари ӯ бача доштем анамун ҳолата шумо наметонем ки ай фикртон дур кунем барое ки вай источники дофамину серотонини шумо буд яъне дар ҳамин мағз сари мо гормонҳо ана ки ҳамуно мисол моро хушбахт хурсанд ҳисси хурсандӣ метиҳанд мисол
серотонина ҳисси хирсандӣ мета. Дофамин ин қуввату энергия ва нигоҳ ба ояндаву ҳамхе чизо. Хуб, ва вақте ки шумо қати ягон кас муносибат доред, вай ҳар вақт ҳар смс-и вай, ҳар намедонам ҷонаку шеракам гуфтани вай, ҳар чизе, ҳар прогулкае ки вай мекунад, ҳар тӯҳфае мекунад, ҳамун дофамини мозги шумо, дофамини сари шумо зиёдтар хориҷ мешавад. мефаҳмед? Ва шумо ҳолаттон хуб шудан мегирад. Вақте ки ҳамун источники дофамини шумо рафт, яъне ки ҳамун сарчашмае ки сабаб буд ки дар мағз сари шумо ҳамин гармоно хориҷ шаванд, шумо худтонро хуб ҳис кунед. хуб, ҳамун вақте ки гум шуда дар ҳаёти шумо дигар источники дофамин надорен, надоштен, то ура фақат якта буд ҳамун бача, дигар надорен, дигар хушҳои зиндагӣ надорен. мефаҳмед? Кортон шояд шуморо хуш намебиёяд, муносибат дигар надорен, ҳар чизе шуданаш мумкин аст ва шумо анамо эҳсосота ёд мекунед, анамо эҳсосоти дар бари ҳамун бача будана. барои ҳамин, яъне агар ҳамин дута чизе ки гуфтам якмш боша, яъне ки гапҳои ногуфта дар дурунтон зиёд боша, ман практика метим шумода ки бикунен сабук мешавед. яъне ки гирен як дафтар ручка, ҳамаи чизое ки мехостен гӯен успед накарден ва рафт нагуфтен, анаморо ҳамаша нависен, чӣ қадаре ки мешавад. Шояд барои шумо як рӯз дар кор бошад, ду рӯз дар кор бошад, гириятон мебиёяд, ҳамуна нависен. хуб, ҳамуна нависен, баъд ё сӯзонен ё ки даронен партоенаш, тамом. Масалан, хеле худтон хуб ҳис мекунед баъди ин, яъне ки ҳамун диалог вай мешад, гӯё ки завершад, тамом мешад, гӯё ки ҳамун гапҳоро гуфтен дар ҳамун бача. Ва диемаш, агар шумо дигар источники дофамин надорен, дигар худтонро хеле хушҳол ҳис намекунед, ягон источники дофамин ёвен. Масалан, машқ, ягон кори нав, зал, прогулка, бо дугонотон ягон ҷо, шояд ягон муносибати нав, ман намедонам. Ҳамхелӣ шумо бояд ки источники дофамин ёвен. Барои ҳамин шумо вая неву ҳамун худтона дар бари вай ёд кардастен, худтона дар бари вай фаромӯш карда наметонем. биёед бо як бори дигар аз вай. клуба дудила гирифтам, не ки зур будай беҳбудӣ шудааст, оли 2 моҳ вақт дорам, иншаллаҳ ғолиб мешавам, иншаллаҳ. Ман хушҳолам. хуб, апаҷон, шавҳарам чӣ қадар ҷорабоза, 1 сол зиёд шуд дар хонаи очамам намебиёяд. Тоҷикистон худаш дар Дубай ҳамин қатиш хушу гап мезанам, ҳурмат эҳтиромаш мекунам, бо беҳуда қатим ҷанг мекунад. чанд сол гуфтед? шумо нанавиштед, чанд солша зиндагӣ доред? 1 солша шумо дар хонаи очатонен қар карда омадагиен ё ки чӣ хелӣ? чӣ ба дар хонаи хисрхиштомантон нестен? нависен, чанд солша зиндагитонам, штоб ман вай кунам. ва алайкум ассалом азизони дил, ва алайкум ассалом. салом алейкум апаҷон, муддати 2 сол шуд оиладор ҳастам. шавҳарам ба дигар духтаро гап мезанад, пешашон меравад ва бисёр дурӯғ мегӯяд. чӣ кор кунам? Масалан, чӣ кор карда мешавад? Я марди болиғ, вақте ки мардо зан мегиранд, албатта ки 18 сола аллакай ҳастанд. Правильно, 18 сола поён ҷозат нест. ба қонуни вообще ҷумҳурии Тоҷикистон, вообще ба ҳам қонуни ҳама давлат. вай марди ба балоғат расидагӣ. дар хеле ҳолатҳо якум суҳбати беҷангу ҷанҷолу бе вай. ту бо ҳам хелию бегуноҳгор кардан да карочи. ки вай кунед, аниқ кунед ки ҳамун шавҳарда чӣ намерасад. барое ки бисёр вақтҳо занҳо на самом деле наметавонанд як сари чизҳоро ба шавҳар дода. мард, ман гуфтам ку барои мардҳо ҳамхобагӣ муҳим аст. ва наздикӣ барои ваё муҳим аст. барои мо гап бештар муҳим бошад, барои ваё мисоли чиз муҳим аст. пурсен ки ҳамун чӣ мегирад аз ҳамун суҳбат бо дигар. Ака гап ҳам муҳим аст барои мардо, хеле нест ки ба дигар мардотона грубигӣ кунен, гӯяне вай ёдам фақат я пастел дар кор будаи тамом дигар вақто не. Мардам одамай ваёра мефорад дӯстдорӣ, ваё мисол хеле вай нест ки нафорад гапи хуб, ҳамара мефорад. Мардам аз он чунин, марда тимболе ки таъриф мефорад, вақте ки ягон кор барои шумо мекунад, таъриф куненаш, мисол яктаи мардак ҷони ма гӯен амин таҳти дил мардотона о кунени хеле мисол вай нест. лекин ман гуфтестам ку ака уровни вайша гирем, пастел барои мард муҳим аст. барои ҳама суҳбат кунед. шояд чизеро на самом деле дар ҳамин муносибатҳои бистарии шумо интимни мисол плантонда шояд ягон чиз кам бошад, натонен шумо дода. тимболи масалан шумо духтари ҷавон бошен, 2 сол шуда, мумкин шумо ягон хайна 18 сола шавҳар карда бошен, ягон 20-22 сола максимум, не хайна 25 дамагар бошен, шумо хеле ҷавонед.
مثال دخترای ما را خیلی خوب تربیت میکنن، خیلی دخترای شرمگین با تربیت میکنن. خب دخترای ما مثلا بیچاره شوهر میکنن بسیار چیزا رو نمیدونن و بشه نمیدونن هیچ چیزا. حتی هم بچه‌مون هم نمیدونن. در همین ماده بسیار مثلا سوال میتین شب اول چه خیلی کنیم اپا جون گفته برای که همین وای نیست، همین خیلی گویم که واسپیتانی وای نیست در جامعه ما. ای بای میگن برای هم بسیار ویو در زیر ویدیوی من مینویسن کوی زونا میکشی خیلی مینویسی خیلی میگویا زرک کلان فکر میکنم گویا در جامعه ما ابسولوت خیلی پرابلم نیست. اوی اگر من پروست حق ندارم که چیزی که من در کنسولتاسیون میشنوم بعد دیگر نفرا گویم، حق ندارم. من متخصصم، در شخصی گفته نمیشه، همش انونیمیه. شما از کجا میدونید که چی مسئله امروز در جامعه ما است؟ شما حتی پردستاویت هم کردن نمیتونید چی مسئله است از این دیل. برای همین وای صحبت کنید با شوهرتون که چی نمیرسد، شاید گپای خوب، شاید بیشتر. ولی اگر این چیزا رو شما میتین هستن زنایی که مثلا میآموزن کورس میگذارن و اوکی ده مقصد بیشترشون اوکی رمانتیک و شب‌های رنگ و رنگ همه چی لباسای خوب همه چیزا و مناسبت خوب همش هست، لیکن بازم شوهر میکند. این اوجه به شوهر برمیگردد، اوجه به شما نه. و در گشتن وای شما الکی گناهگار نیستین. وای اوجه مثال به وجدان وای میگردد. وای هم خیلی بوتینش خیانتکاره. شما مثلا انتخاب دارین که یا مثال با این مرد درش زندگی کنین یا که نکنین. که من که خیلی توصیه نمیکنم، همه نمیتونن که برای پگلون همه جدا شود. نه، بلوختون کار میکنین که همین خیانتی پیوسته شما را از روشت نکنه، شما با یگان کسلوی بیزیب نپیچین. میفهمین؟ و زندگی میکنین درش. برای نمین اول صحبت که انه وایش معین کنیده پریچینشه. خوب من اوجه دیر کردم اپا جان گرفتم دیتا از ماه دیگه بگیرم میشه و کورس شما را میخوام پسیخیتی چیزی خراب شما هیچ کم نیست. بیاین وای مرم گیرین گذارین وایم گذارین. ایما تو که برای دیتا نیسته وای خوار جان. ایما وای کلوب جنسکی ایما اونجا پروست برای دخترها خواهش کردن. ما در پلانم بود که خیلی بیادب فکر چیزا مثل وای کنم برای که انرژی چیزا برای زنها همیشه وای کودک مثل تولد خسته میشن و وای میشن مثلا خیلی بوده. ما که تیمی فربهی برای من مثل اکتوالی نیست. من مثل بعد تولد فرزندی من مثل وزن گرفتگی بودم، قریب 96 کیلو شدگی بودم. پرسید کنین من 96 کیلو به همین قدی بلند قدی 176 قدی وای من 96 کیلو شدگی بودم. نه خیلی حالی من وزنم سوزای من سوزال میرم، من راحت میتونم خراب فربه هر خیلی میتونم شوم. برای همین برای من وای نیست، برای که من هم مغزم اوکی است و هم مثل وایوی میخرم که بیادب این چیزایی میگیرم که وای میتونم متابولیسم تست کنم ده. برای همین این وای من کلوب من برای خراب شوی نیست از اون دیلی کلوب اوپشیه در اونجا. من پروست برای کمک دخترام که همونجا دخترها خواهش کردن که ما میخواهیم و برای دخترام کرده استم در اونجا همین ماراتونشون میکنم اونجا سخرانی میکنم با کسی که داشه مثلا وای میکنه تماشا میکنه وای میکنه و برای دخترها کرده استم. این وای نیست مرحمت بین. نه دوستان همه خیلی ارزان این کورس باور کنید، همه قدر ارزانده. ما بین 5 روز حیاتم خودم شوهرم دیگر شد. خیلی و خیلی توصیه میدیم، پشیمون نمیشید. من در کلوب خوش شده حیاتم دیگر شد. رحمتی کلام برای گپای خوب. значит من زریا حرکت نکردستم، значит زریا من مونده نمیشم. خوب ایجاد بعضی وقتا نگاتیو می نویسن که ابسولوت اهمیت ندین. بسیار وقتا مرا در وای می نویسن در وایو مردم می نویسن ماشاءالله به خدا مردای مزورن مردم می نویسن اپا جان بو همی زیق نشین در همی تای وایوتون تای ویدیوتون ده هر خیلی مثال آدمای به وای هر خیلی گپا می نویسن میگم این مثلا وای هم ندارم. خیلی کسیش که مثال خیلی حقارت میکنه گم وای میکنه بینم مثال وای میکنم بلوک میکنم. خیلی من نمیبینم اكو چقدر مثلا هر روز کامنتار می نویسه با مردم مثال بسیارتر دستگیری میکنن در نسبت زنها. مردم که اپا جان بو همیش موافق نشین کارتون دوام بتین نپرتوین ای یا هم خیلی بی‌معنی ام بی عقل اهمیت ندین نورانه میگم اکل من میدونم که برای همین این نگاتیو رو اهمیت ندین. اینا در همین جا که اگر که کم تر خودشون خوب حس نکنن به چورو خود کجا کنن با نگاتیو آدمی که خیتره همین آدمی خیتر ما حالی برایم خیتر رو پگاه دیگه اگه وای میمونم کسی که خیتره همین خیتر آدمایی هستن که تو یک کس پس نزنن خودشون خوب حس نمیکنن با هم خوب حس میکردگیشون هم در روز دوام نمیکنه. آخی
اینا مثال نمیشه بیای مرا میشنه میگه تی خیلی مثال اگم چی دندانای مرا چسبیدگی как будто اگم مثال وای باشه من اوکی دندانای خیلی как будто مرا سخت میرسه مرا چی سخت میرسه هست و مثال تی خیلی تستر دو ریزونه میکشی خیلی مثال وای میگه خیلی بعد خیلی گفت مثال میروه لیکن فکر میکنی همه دوزایی که ده همجا گریف خیلی باید کس میگه تو چیکار داری گم شای خیلیش مثال میگن و یک وایس میکنه که من تونستم مثال ضرور خیلی گفته برای من все равно گفتی گپو برای همین وای نمیشه یک ذره خچ خوب حس میکنه بیچاره یک ذره ده همه فیلمه و میره با همو دنیای بطلاقش با ده همو دنیای تاریکی خودش با میرن خیلی به همو غم و غصه های خیلی آدمای خیتر دوستای سازم ندارن مناسبت خوب با زن شوهرون ندارن ندونین من هم از زیاد دکی حیران میشم ده خیتروی زنکو вообще мардоку хай ладно зуршон мебе хақурат мекунан не очата мисол агон хам хақурат мекунан хай мераван лекин занҳо вообще дар ами ютуб имрӯз ятша нашид гирифтам блок кардам бинам ҳами ҳар як видеои манда аввалин нафаре ки менависа ҳамо ноширги чавай хеле дига хевай нашуда ирӯз хела гузаронд ба гирифтам блокш кардам ҳамо занака ҳеч ҷавобшам намедодам ягон вақт гирифтам блокш кардам просто имрӯз ва گفتم بیچاره خیلی قمر نبینه زیق نشوه برای همین یعنی با زنو اگر خیتر شوانه تا و شش تو تسچین تا با مردو با خیلی بخیر مردم یا همون چیزشو قطعی اقراد میکنن میرن ایپشکور بار زندگیشو زاشه و اگر گشته و برگشته میبیه هر یک ویدیو تا میشینه با فکر ما کار نمیکنه میشینه نگاه میکنه که که همین اپای زورو ویدیو مونه وای کنه ما یکم چی گومشه کم ترخمه وای کنم سوز کنم خوب اپا جان چی با ما داجه خود ما دوست نمیدارم روز تو روز چی سبب شده شما با خودتون با چشم یگم آدمایی که شما رو دوست نمیدارن نگاه میکنید یعنی برای چی شما خودتون دوست نمیدارین اگه اولش که رشش مثلا در کودکی اوس دور نمیریم اگر همه حاضره شدیم وقتی ما با مرد زندگی میکنیم که مرد اگر ما رو خیانت کنه اگر زن دانش نداشته باشه خچ گناهگار میکنه یعنی برای چی من کلوب قدم نش ارزان موندگیم به زمینه که اینا دخترها خودشون بگن از روی مثال وجدان نسامم دل اون چیزی که من میتونم بعضی کورسایی که شما ببینید در 10000 تومان دیگر روانشناسا میخرن که نیمی امیرم نیست 5% هم نیست من شما دا گارانتی میتیم با اوورینم در پروداکت خودم و برای چی برای خاطری که من نسامم دل میخوام که همین دانش روانی پسیکولوژیست که ابرزوانی همین جامعهمون بلند کنم تیم بولی هم زنها را داخل مردم میگیرن همین مثال مشورت تو همین بلاگ پکا برای مردم وقت ندارم اون کورس اگه هم کمی پرسن خیلی زنها را برای که وقتی زنهای جامعه برای که تربیتگری نسل آینده ما زنهایم خوب زنها بیشتر وقت با فرزندو وقت میگذارن وقتی که اگر مادر خودش خوشبخت نباشه مادر خودش نگاتیو باشه مادر خودش درونش پر از ناامیدی باشه و چی میتونه فرزندی خوشبخت فرزندی پوزیتیو فرزندی خیلی که آینده یک جو میرسه به یک موفقیت و حرکت میکنه به خیلی تربیت میکنه نمیکنه برای همین نه همین کلوب هم خیلی نشه دسترس موندم که همه تونن استفاده کنن وقتی که همین زن معلومات داشته باشه که همین ریشش از کجای کو و چه خوب حس میکنه دلکای برای که ما دیگر رو تغییر دادن نمیتونیم خودمون نمیتونیم فقط تغییر دیم خب برای همین وقتی شما خودتون دوست نمیدارین اینم اول برمیگردیم به وای کودکی کار میکنیم بعد دیگه که وقتی شما درباره کسی باشین که یا مادرتون که گویا ای دست هیچ کار نمیبی خیلی یا که اگر از شوهر جدا شدگی باشین که جمعیت شما رو همیشه گناهگار میکنه یا اینکه درباره شوهر باشین که شوهر خیانتکار باشه کو وای میکند مثلا همیشه شما رو تحقیر هم خیلی چیزو کردن میگیره شما بعد عادت میکنین با خودتون چرس چشمای شوهر نگاه میکنین فهمیدین و برای همین چون او شما رو دوست نمیداره هم خیلی شما فکر میکنین که و خیانت میکنه و شما رو پس میزنه و شما رو قطع جنگ میکنه و شما رو فکر میکنه که دوست نمیداره ها و شما رو که دوست نمیداره شما با انمو چشمای همو به خودتون نگاه میکنین و شروع میکنین خودتون دوست نداشتن شروع میکنین به خودتون نفرت پیدا کردن و این از هم اودری سخت چیم اگر همین دنیا دوستم نداره خودت دوست داری تو میتونی ده یک دای دنیا زندگی بولیمین خرسندانه داشته باشی لیکن اگر همه دوست داره تو خودت دوست نداری کو پیش خوشبختی نیست برای همین کوشش کنین که خودتون دوست دارین مرحمت اینا بیاین با کلوب
номером апа номеротонро бункунед. Номером да ҳамин зери видеоро бинен. Ҳамаи ҳам видеои ютубда номерои ман ҳаст. Баъд дар ма ваям ҳаст, профилам ҳаст. Ман имрӯз ватсапам пуш кардам дар профил. Ваям телеграмам ҳаст, ватсапам ҳаст, инстаграмам ҳаст. Дар ҳамин ютуб дар ҷое ки навиштагиае ку салом алейк ана муҷода ҳамаи силкҳоро ман пуш кардагиам. клубтон дар инста ё телеграм аст? Ман инстаграм надорам. Дар телеграмам ҳаст ҷонширин, дар инстаграмам ҳаст. дар ватсап нест, барое ки дар онҷо прямой эфир гузарондан намеша. Фақат прямой эфир дар телеграму дар инстаграм ки ҳаст. Ман барои ҳамин дар ҳамин ду ҷо кардам, ба хотире ки мо ҳар ҳафта як бор прямой эфир дорем. Мо мавзӯъ суҳбат мекунем ва баъдаш бо ҳамаи ҳам саволои иштирокчиёра ман онҷо ҷавоб метавонам. Онҷо мисол метавонам саволои 18+ тиҳан, саволое ки наметавонам хеда байни мардум дода, ба ҳазор ҷо метавонам дода. аҳа, хушор хушто, манам дар Москва, напаҷон. Ман тоқат кӯдакам калонтар шава роим кард, гуфт ман Дубай мерам, тира қати кӯдак виза мекунам, миёрам, не ки 1 сол шуд жда дорам, намебарам. Хай иҷа ку метавонед шумо калонотонро хуш кунед. Ягон мисол падару модар, одамои калоне ки доред, иноро хуш кунед ки масалан шумоам ҷавонед, шумоам нафс доред, шумоам мехоҳед қати шавҳартон бошед, якта фарзанд доштед, вале албатта ки шумо оилаи ҷавонед. Хуб, ва диям дилшо ёвед. яъне ман хеле ака мисол ҳамин як хубии ваи мо дар ҷамъияти мо як ваи чиш хубае ки вақте мисол ягон вай мешад дар ҳамин оилаи ҷавон, масалан яхе калонҳо метавонанд таъсири хуб расонда. хуб, яъне ки дахолати хайр ҳаррӯза немо, масалан метавонанд бишинанд бо падару модари фарз кардем мард суҳбат мекунанд ки хайна духтари моро гирифтена, намебарена, зиқ мешавад, мисоли хел чизо. барои ҳамин ина метавонед шумо истифода кунед. таваллуди шумо чанд апаҷон? Чанд сола метавом? ҳамин шумо чанд солае гӯен маънамун? ассалому алейкум. Ман 29 солаам, 5 та кӯдак дорам. Камтар фарбештам. майдаким 1 сола шуд, аку айпаи хушрӯгӣ мешавам, 65 кило шудам. Бале фарзанд и аку дар вақти мисол ҳомиладорӣ тимболи парҷам фарзанд боша ки албатта организм хоҳе нахоҳе аксуаламал нишон метиҳад реаксия. Барои ҳамин аку дар вақти ҳомиладорӣ шумо мисол кори ҳамун гормононро мунтазам шудагие, ҳамин ҳисоб мисол вазн гирифтагиен. Хай бо тимболи вақти кӯдак шир метен, мегӯянд эй хир шир дошта бошӣ бисёртар, мисол кӯдакат шир ёва хира гуфта маҷбур мекунанд калонои мо ва барои ҳамин мисол вазн мегирем. 100% марҳамат ина ба клуб. Не, ман дар Тоҷикистон нестам азизони дил. Ман дар Россия зиндагӣ мекунам, дар шаҳри Казан. Тоҷикистон план дорам ба наздикӣ ба қати аъзоёни клубам иншоалло рамон қад духтаро мош бит қариби соли нав мебиём. мебинем, хай бо маслиҳат мекунем. Барои мехоҳам ки амин вай кунам да бухӯрии офлайн. Ай пеш қад духтарон бухӯрам. хуб, шаб бахайр шахсан суханҳои шумо, овози зебои шумо маъқул, раҳмат шумо бапа, саломат бошед. А можно вопрос? Вы сейчас в хиджабе и у вас брови бритые и говорите про ислам. У меня брови не бритые. Хеле брови бритые. Ма зардина. Ман брови надорам. Ёро ман мекашам. Агар мебуд хай вақт бритиш мекардем майли буд. ба қоша наметарошанд, қоша мечинанд. тоҷики саволтиян ман мефаҳмам. ино қаламан азони дили қазиқ нашен. ба агар фарз кардем ман ҳамин қошамам чинама, ҳамин шумо чӣ зиқ мешен? проблемаи худтон камае ки барои қошои ман зиқ мешен. проблемаи шумо камае ки шумо баъд барои ман зиқ мешен ки апай зуро дар дузах меғалта барои қошош. ба фикри ман бе қошои манам проблемаи шумо хеле зиёда не? барои ҳамин ба фикри то ҷои фикри қошои мана кардана лучше азони дил фикри зиндагиётона кунен. ҳозир палюбом ман ҳамие ки пурсидай ку ҳамин агар ман оли қатитон суҳбат кунам як ба як, шумо як тлешка зиёд даже проблемаи шахсӣ дорем. барое ки одам тимболи зан ба фикрам навиштагиай, мисол одаме ки худаш вай боша ҳеҷ вақт як каси дигара вай намекунад. агар ман фарз кардем ина хидма ман ба гуфти шумо ман как як зани мусалмон хидма невиду да ман хидмам хел как будто ман мисол ина ман зани мусалмононе ки рафторои ман ба фикри шумо мусалмонӣ. хай дар ҳаққам дуо кунед.
یا کی نه؟ تو شما که میگن فکر میکنین من هم عقل ندارم. مثلا شما فکر میکنین که من اگه خمنی تو وای کدیستم ده کسمتی که میکنم گپ میزنم از چیزای 18 پلوس گپ میزنم. خب شما اینقدر اگر مرا دوست دارین اینقدر فکری آخرتی من باشین ده حق من دعا کنین که خداوند مرا هدایت کنه. نه این خوب نیست؟ خوب باشه اگر سیزشکار زیر کنین. تو اونه که میشنین زیق میشوین در نمازاتون مرا به یاد بیارین. اگر شما فکر میکنین همین خوشوی من سخت شما را زیق کده در نمازتون اپای خواهری همیشه در حق من دعا کن. خرشو؟ خوب بیایید ایقه با اینستاگرام اکم اینا سردیچکو پرشید مردم ده حق ویم. بسیار من مردم سوال میتونم بسیار دوست میدارم مردکار جلدون است. سوالای سواز بنویسین که پای قبیه ننویسین که بلوکتون میکنم. سلام علیکم. اپا چی به پیش زنگیریم یگان دختر پیدا نمیشید نبوده از زن گرفتم پیدا شده استن. این خودش چی گپ؟ این خودش اینه که شما شاید پیش از زنگیری اهمیت نمیدادین. شما شاید پیش از زنگیری خودتون قدر دختون باور نداشتین در سری چیزها. شما که زن گرفتین یا زنی هست که شما را بچونو چرا دوست میداره، همیشه شما را انتظاره، در بیشتر شما را کس نمیکنه برای که این وظیفه شای. خب مثال 100% در خدمت شما میخزین حتی طفلاتون بالاشنه و پایانشان پاک کرده. یعنی یک کسی هست که 100% در وی شما این باوری شما رو بالا کرده در خودتون. شما خودتون آدم هم خیلی برای چی مثلا زنها رو وقتی شوهرشون نمیگن دولگا که دوست میدارم زنها خیلی رنگ پژمرده میشون. اگر خشون نتونن خشون با خشون وای داده زنها خیلی رنگ پژمرده میشن وای میشن برای خاطری که ما همون نیاز داریم به گپ خوب ده. اگه شما رو که زنتون که الان هست هم چیزا رو که مثال میبینین در عمل و در رفتار و در گپ همون زن در چشم یک زن شما همون باوری و دختون پیدا شدگیه. شما خودتون بولی پریویلیکاتل حس میکنین، یعنی که بولی مردی جذب کننده حس میکنین. برای که یک زن شما رو بچون چرا دوست میداره که خاطر پولی قلینگم داده باشه دکی حال شما رو وای هم خیلی دوست میداره. برای همین اینه میای تو در جان در خیلی وایو داده نشوین. خب مردای که سوال نویسین شما سوالای ساز می نویسین. اپای خشون رنگ شما بسیار شوان بهترین میشه. خاک ما یک تم رنگ من نمیشوان دانش مرا یاد بگیرن. همه دخترای کلوبم یاد بگیرن ان شاء الله که. خب اپا جان خشروچه رحمت جونم رحمت شما هم خشروین. کسی دیگه کسی خشرویش میبینه نچ خودشم خشروی. ما در دیگرو آینه ما هم. از اون دیل وقتی که شما در دیگر نفر رو میبینین اگون کمبودی و همون چیزا در شما هم هست شما رو همون چیز را از درجات میکنه. وقتی شما دیگر رو میگین شما هم هست. شما آدمی هستین که значит قدرتی خوشرویا رو دیدن دارین. خیلی آدمای اپتیمیستیچنی ان. زندگیشون آسان‌تره چه آدمای پسیمیستیچنی. چشم دریای با دریا گفته سرش تنکه مردا چی به سوال نمی نویسین؟ اسمسای مرا خوندن ندیدم با بنویسین که مکیاژتون نویسته نیج نیخ شروع کردن. یاد گرفته استم همه چی کردن او نکنه که جو ما اینقدر مکیاژ وای نمیکردم. خب کامیرا میبروی با نمیشه که نکنی باید کم ترک رنگ رحمون سوس کردن در کاری کو. برای همین وای یاد گرفتم دوستم تجربه. سلام اپا جان امیدوارم که خوب هستید. خوب هستم شما هم امیدوارم که خوب هستید. شما خونه میروین مردم ساعت چند شید؟ اپا جان من در خونه شوهرم باشم شوهرم با من خوب رفتار میکند. وقتی خونه او چم میرم رفتارش بد میشود. سببش در چی باشد؟ سببش از خودش پرسید که چی بخیر میشه. شاید دلش برای شما تنگ میشه هم خیلی گروبگی رفتار میکنه که شما بیاید. شاید میترسه که شما نمیدونم در اوج یگونجو میگردید یگون وای میکنید. برای همین اگه اینا بسیار همین اگر که همین در اویلا گپزنی باشد که همین کسایی که همینجا اویلا دارین مرا مثال نگاه دارین همین در می اویلا تو زمانی که صحبت هست پرابلمو خیلی کمه.
дар ҳамин оила агар суҳбат набуде ё ки як муддат буде баъд тамом шид, ана ҳамон момент проблемаҳо зиёд мешаванд. барое ки то замоне ки мо суҳбат мекунем, хоҳишҳои якдигарро мефаҳмем, дарди диломонро мегӯем, хеле чизҳоро мо метавонем бе овоз, бе ҷангу ҷанҷол ҳамхел ҳал кунем. вале вақте ки суҳбат ки тамом шид, дар ҳамун дарунмон ҳамун гапу, ҳамун қаҳру ғазабу ҳамун чизҳо ки ҷамъ мешавад, баъд ягон рӯз мекафем. баъд вақте ки кафидем, мо ҳам гапҳои хеле мисол мегӯем ки ба пушаймон мешавем. Шавҳарам шояд ки ба даст мебардорад ё ки гапҳои ганда мегӯяд ва бисёр вақт ҳамхел дар сари қаҳр ғазаб ҳасту талоқам метиҳанд ки ба пушаймон мешаванд, дига мекунанд ривоят ки чӣ хел кунем ки дубора мисол никоҳ кунем гуфтада. барои ҳамин мисол ҳамин совети ҳамин ваи равоншинос барои шумо ҳамине ки ҳамин ёд бигирен суҳбат кардана бояд дигар. нагӯем ки вай намекуна, вай мардои мо ёд нагирифтагиянд. бисёр вақт дар ҳамин хонаҳо кӯдако калон мешаванд, ҳеҷ қасшон гап намезананд. ҳамин авқот мекунад дар пеш мемонад, тамом ӯ оча дар ҳамон фикри худаш, ғаму дарди худаш, ё ки дар кор бечора, вай кӯдак ҳамон мехӯрад ва ҳамин тамом. ҳеҷ мисол ҳеҷ гап намезанад. ҳамон одати суҳбат кардан, дарди дил пурсидан дар бисёр оилаҳо нест. одамон наметавонанд, намедонанд, метарсанд. Метарсанд ки агар ҳоли ма бишинам суҳбат кунам, ягон гапи то мегӯям, дарди дил мекунам, ягон вай мекунам. барои ҳамин суҳбат кунем ки масалан чие сабабаш ки ихе шумо окей на, баъд мерем вай мешин, баъд мерава ихе вай меша. хуб ки бошад. чӣ хел шумо китобат дорад? саволотонро менависен? биё хайр вая бинем. ҷеда чото савол надидестам ман дар инстаграм. не? апаҷон чӣ қадар шумо хоксор ҳастен, маслиҳатҳои хуб медиҳед. раҳмати калон. ҳамамон аз ҳамин як ба ҳамин дунё ҳамамон меҳмон омадагием мерем. чӣ дар кор? ғуруру боло гирифтану инам ҷа як нафар бе ман амир блок кунам ки дига ҳамин ваёи ман наброяд. ман гуфтам ки чизҳои лишни нанависен дар ин эфир. занҳоам ҳастанд камтарак, худтона эҳтиром кунед. агар ҳамиҷа зани шумо ё ки модари шумо мешишт эфира гӯш мекард, гапи шуморо мехонд, чӣ? барои ман лишна фарқ надорад. шумо ба ин чиз мара ҳайрон намекунед. додарои азиз, ман ира хондагиам. ҳамун чизое ки шумо мегинаш, ман ҳамша хондагиам. мара шумо ҳайрон намекунем ба саволотон. ман намехоҳам ки занҳо дар ҳамҷа шарм доранд. мефаҳмед? барои ҳамин хоҳишан 18+ нанависен. агар ҳам ягон чизе около 18+ навиштаниян, хеле ба гапҳои хуб нависен. дағалона нависен ки блоктон мекунам. барои ки ҷа занҳо шиштагиянд. ва ҳар вақте ки мехоҳед ҳамин ягон чиз нитоб нависен, тасаввур кунед ки ҳамин зани шумо ё ки ҳамин модари шумо шишта ҳамҷа гӯш кардестай. ки якар дилша хирсанг куна, як камтарак вай куна. барои ҳамин салом апаҷон, дар бораи духтарое ки нав издивоҷ мекунанд гап занед. яъне ки чӣ шумо вай доред? барои чӣ? кадом ҷиҳаташ? аз ҷиҳати масалан равониш? хуб, яъне ки ҳамин чизе ки ман мехоҳам бугум, якум ҳамин совете ки мехоҳем ки зиндагиётон қати шавҳаротон спокойно гузарад, ҳеҷ вақт дар пеши шавҳар, модарша, хоҳарша, акаву дудару хеш табоша ганда накунед. ҳеҷ вақт, ҳеҷ вақт. ҳар чизеам ки шид, сабр кунед, ҳеҷ вақт ганда накунед. барое ки вай писар то оне ки шуморо бигира 18 сол, 20 сол, 20 чанд сол, қати он модар, қати он оила зиндагӣ кардагиа. бисёр амно дар дили он писар, дар дили он ҷавон оилаш ҷои худша дорад. хуб, ин якумин ҳамин совет. дуюмин, кӯшиш накунед ки барои хуштоманд духтар шавен. шумо келинед, ҳамон келин монед. вақте ки шумо ҳамин қаракат мекунед ки духтар шавен, ку шумо намешавед, вай аллакай духтарои худша дорад. якдуюм, хуштоманд модари шумо нест. вақте ки шумо хуштоманда ҳамчун модар мегӯед ку ки вай баъзан вақтҳо ягон кор мекунад, дар дили шумо сахт мерасад. ин маъноро надорад ки шумо қати хуштомандотони тошед. мақсади гапи ман тамоман дигарай, гӯш кунед ки мақсади гапи ман чие. вақте ки келин мешава мебӯяд, ҳамин ҳис кунад ки ман келинам дар ҳамин хона. ман ин хеле бигем ки масъулият дорам. ман намедонам руфтану шуштану ҳар чиз хизмат.
خب این خشتومانی ما خشتومان برای که شوهری مرا به دنیا آورده ما باید این احترام کنم حرمت کنم مثل کورش مثل کنم همو خی حرمت احترام وای همش خواهید اوچه گوید یکم جوی وای نداره لیکن در می اجیدنیای خودتون این نباشه که این خشتومان میتونه همچون مادر شما شود برای که وای خشتومان اگر دیگه دخترو باشه دیگه دختر داشته باشه یکم دختروش ای خونه شوهر میبیاد دقیقاً دختروش میشنه یکم سکرت گپ میزنه که شما هم قزیق میشوین که شما همه قنوراحت میشوین که با میگن که من این قدر مهنت میکنم بسیار نو مرا رنگ دخترش نمیبینه آخه چی با شما رنگ دخترش بینه شما رو وای تولد نکرده وای پسر تولد کردگی وای کلین آوردگی برای همین مادر شوهر این مادر شوهر شما مادر دورین مادر خودتونه مادر وای کنه مادر شوهر как خشتومان چه خیلی که پلاگایت در همه جامعه ما چه خیلی که همه با قانون قاعده درسته نمیخه حرمت احترامش کنین و هیچ وقت در پیش شوهر مادرش پس نزنین غیبت نکنین یگم گپ لیشن گپ نزنین میفهمین و وقتی که شما اجیدنی نداشته باشین که خشتومان برای شما مادر شوه مناسبت‌های خیلی خوب میتونین به خشتومانتون سازین برای که شما او خیلی انتظاری ندارین که وای مادرتون شوه و اگر 6 دقیقه دختراش سکرت هم گفت شما راحت مثلا راحت میرین کورب گریختون میکنین زیقم نمیشین برای خیلی میگن خشتومان قتی دخترش حق داره منم که رفتم خونه و چه میشنم خیلی گپ میزنم لیکن اگر شما هم برین حرکت کنین که ما باید دختر این شوم شما رو نمیتونین شده و ای любой мелочи که وای شما را یگم خی وای میتیکو نگه که خیلی خیلی نمیکردی بچه همی خیلی میکردی یگم خی زمیچانی میتیتون شما همه قزیق میشین که برای که وای شما وای در فکرتون که مادر قبول کرده گین کو هم قزیق میشه میگن این چی مرا خیلی گفتی همه کور مرا ایراد میگیره لیکن اگر وای در فکر شما خشتومند باشه آدمی که کلانه میدونه و ما باید مثال گپش گیرم او وقتی که ارادم داد شما ناراحت نمیشین مایل میگن چه جونه خیلی خوب جونه اپ جونه میرین هم کارو میکنین میفهمین برای همین این چیز و بعد همه چی اساسی برای شوهرتون مادر نشوین شما زنین وای مادر خچ دوره وای توی قسولی که شما قطعش نبودین وای اگش نگیره هشش نرفته بود در یگم جو وای اگش نگی یگم چیش نشده بود وای مادر دوره صد بار زنگ نزنین خوردی نخوردی چای خوردی نخوردی او قطگر کر نمیدونم هرچی تعدیل اون مرده که قمیصول نزنین شما مادرش نیستین شما زنین زن این باید مشوقه باشه اول زن این باید یک همسفری زندگی باشه پارتنری زندگی باشه خب برای همین زن بدن فراموش نکنین شب‌های رمانتیکی رو فراموش نکنین خب اگر که خوجان بیاید اول در نزدتون میبرم خیلی دوستتون میدارم نداریم بیان میکنم از نزدیک انشالله خوجان دم میبیام دوشنبه رم خیلی من در دوشنبه زندگی میکنم انشالله خوجان دم میبیام همین اشتراکچی از هر همین ناحیه‌ای که زیاد شد از هر شهری که زیاد شد مثلا همین 10 تا 15 تا که زیاد شده خواهشی با من واخوردن داشته باشن من میرم از پیش من اصلا دلی میخوام دخترها رو از پیش بینم حتی ده همین رسیم اگر مثلا شهرهایی که زیاد شد میرم من میخوام که اصلا دلی به خاطر که یک از همین من یک میسیا دارم ده این کلوب تنها مثلا خیلی کلوب نیست ما برای که اصلا دل انرژی زیاد رسخود میکنم هر یک سوال همین اشتراکچی رو هر روز اودیو قطعی جواب میدم این خیلی انرژی زیاد رسخود میشود با 350 سوم میفهمید و ما یک میسیا دارم که من میخوام یک обществе باشد یک جمعیت زنای باشد که همین دستگیری چیه یک دیگر شه انا می دستگیری رو همیشه کنن برای که در همین دنیایی که حوزی خیلی نگاتیو زیاده همه جا در جنگ جنجال کم بودی و به پولی و قیمتی همه چیز خیلی زیاده در همین دنیا کم آدمایی هستن که دست شما رو میگیرن بیشتری وقت شما میرین یکم درد دل میخواین کنین و یا شما رو بی ارزش میکنن همون غم و یا شما رو میفهمین من میخوام که بعد یک مدت من میدونم که دخترایی که در همین کلوبن اینو یاد میگیرن الکی دستگیری چه درست یا دیگرشون و همین خاراکترشون میشه و همین خیلی میرن با دیگرها رو همین در جمعیت اگه پسیخولوگ نشین پروست دستگیری ده برای همین وای پسیخولوگ هم شدنی باشه خونین خویشن پروست خود از خود بسیاری هستن که در اینستاگرام میشنن بعد یک کتاب میخونن میگن ما تموم ما که ای روز اعتبارا ما پسیخولوگ این خیلی در آسیا باشه بعد چیکار میکنن هرچی در تاجیکستان خیش که هیچ چی نمیگه برای همین اگر میخونیم بشین من مثلا گم جای وای ندارم خدا عرض کار خودش دادگی پروسه که خونه دیپلمی رو ونی باشین ده خوب که باشد
кай ба худ ҷанба мебед ман да тарабхона ҳай буча меҳмонӣ кунем о гап нест нависен дар личкам ман омадам ҳатман дар телеграм ёваем нависен ман контактотонро сохранӣ мекунам ҳатман мерам тарабхонатон иншоаллоҳ мада бе катагӣ гаштантон гап задантон хоксоритон мефорам яхилош ай катагиро хушон мерава охакам хела характер барое ки ман ниёз надорам ки аз дигаро мисол дигарора пас зада хидма хуб ҳис кунам ман хубам мара масалан хейтироам менависанд мада таъсир намекунад просто аку ман мисол хай хоҳар дорам аку дудар дорам вақте ҳамуҷо мисол баъзеаш ҳастанд ку баъзе одамои бевайш ки мисол модар ҳақорат мекунанд хелиам ҳастанд медонем ку хай ана мора ма хай блок мекунам ва далид мекунам ба хотири мегӯям яке хай акам набинад ки мисол дар оҷо модари мара ҳақорат доранд мисол модари ман бечора чивай дорад ё ки мисол хоҳар ҳақорат мекунад яхелаш ана мораро ман мисол блок мекунам ба хотире ки намехоҳам ки аҳли хонаводаи ман бинанд ки ҳамхели хай ҳаст ки мисол сахтшон мерасад а так ман барои хейтиро мада всёрам ной ва барои он ман катагиам барои чӣ катагӣ ман намефаҳмам барои яъне ки ба хотир ки яъне ҳар як одам лаёқати худша дорад хай мана худованд ҳамхел илм додагиай як каси дигар шумо масалан як ваи худтон надорен бо як лаёқату як дониши малакаи худтон надорен ҳар як одам як чиза дар ҳамин дунё хуб метавона анҷом дода фақат амро хай кофта ёфтан дар кора як кас масалан хеле дӯст медорад тозагӣ кунад як кас хӯрокҳои ба мазза мепазад як кас ман намедонам дузандаи хубай як кас ман намедонам устои мошини хубай як кас мисол хонаи хуб месозад ҳар кас дорад як гӯям ки аз сари ҳамин маҳорату дониши малака ва ҳамин чизо ва ҳамаи мо одамое ки ҳастем худованд ҳамона офаридагиай ман фикр намекунам ки ин чиз сабаб шавад ки мақсад як кас хча аз як кас дигар боло гирад ва ин хеле кор одамҳои хеле неуверенӣ мекунанд одамҳое ки дар худшон бовар надоранд ҳамхелӣ мекунанд мегарданд ки мақсад мони даступне мара ҳичка наметавонад ба ҳадди ман шуда ва ё контакта намебуранд барое ки бо контактадан нехешта суҳбат кардан ба ҳар савол ҷавоб доданам определённый мисол склад ума дар корай ақл дар корай савод дар корай барои ҳамин ман ҳеҷ кара савед наметам ки дар ин дунё вай кунад иди спия о ҳамон бечора бароям қошои ман қазиқ шидай ки я рада что у вас всё хорошо очень рада прям я про ислам не говорю я про психологию говорю про сексологию про коучинг где вы слышали что я про ислам говорю хуб ки бошад соат чанд шид вообще-то мардум хуб дальше биё инҷаро бинем унҷода саволҳои қадар салом апаш ягон гапҳои баҷоӣ гӯянд ки шавҳарам да бугум дилаш ов шава тезтар биёя ай хитой бо ягон хитоиро нагире не хитоиё аки оқа хушрӯ нестанд шумо все равно хушрӯтарин намегире хитоиро аз хитон дилтон пур боша клуб биён дар клуб мегӯм дар клуб мо дорем ку ваёи баҷоӣ смсо метавим ба як кас дигарам ман заблокировать кунам як одами майзадае мешавад бо равоншинос дар роҳи бад гардонда шавад ва ёро кадир ва ёро психиатр дар кора одамое ки вай доранд зависими аз мисол шароби хе чизоранд ва ёро лучши психиатр ва ёро мисол кадировать мекунанд дарунау рехабои хе чизо мисол маҳкамшон мекунанд як муддат лечении ва ёро мисол капельница ин хе чизо аки ва ё мегӯянд ки девона грезки маст омад вай агар маст вай ки хира вай гапи на равоншиноса гӯш мекунад на гапи шуморо на гапи ҳеҷ каса вай единствени пеш психиатр меред ва ёро ҳамихел вай мекунад кадироватшон мекунад лечение пеш психиатр отношения надорем чӣ бояд кунем отношения созем отношения вай чӣ мехоҳем шинос шудан шумо марден занен шинос шавем агар оила барпо карданен вай кунен
بیا یه سوال دیگر هم جواب بدیم بعد جنگ بس کنیم. شما خوروین که بو پگا یک شنبه خیو سراونا بوم پگا тренировка دارم. من باید دم گیرم. این روز مشورت زیاد بود پشت در پشت. السلام علیکم اپای زورو. ما طول 15 سال زندگی داریم لیکن شوهرم ازمینیت میکنه ایما باشه اما باشم رشم قبیدن نمیتونم قطیش قهر میکنم 3 روز 4 روز. نگاه کنید خواهر عزیز که اینا 15 سال شد همین شوهر خیانت کرده است. یعنی شما همیشه در وای قرار دارین خیانت های پیوسته. یعنی که همیشه مثلا میکنه بو یا خب میکنه بو میقپن جنجال میکنه یا مینود آروم میشه بو یا مدت آروم میشه بو میکنه. یعنی پیوسته وقتی که شما این قدر وقت این سالی دراز بگذار اگر 15 سال هم نکرده باشه بگذار اگر هم 5 سال هم کرده باشه 1 سال هم کرده باشه این عصب ما مثلا هم سیستم عصب ما و هم پسیخیک ما اینقدر مثلا وای نیست که تونه برداره. پس تا شما تصور کنید که نمی یک رسمونه همین کشین و همین اگر چی قدر هم به قوت هم باشه یه روز همون تنک میشه و کنده میشه و همین سیستم عصب ما سلامتی ما هم همین خیلی برای که وقتی نگاه کنید مثلا یگون کسایی که یگون پرابلم دارن در مو وقتی پرابلم رو حل کردن و وای کردن بولی منی نرمالین با وقتی یه مدت میگذره کو ریسک هم خیلی گویا که میریزن ریسک هم خیلی سلامتیشون وایران میشه و وای میشونده کاروچی هم خیلی حالتشون سرازو بزه میشه و پسیکشون وایران میشه هم خیلی مثلا اون کسایی رک میشون یگون خیلی اینسولت اینفارکت هم خیلی وایو میشون برای که همون مدتی که وایو همون پرابلم رو حل میکردن همون مدت ارگانیسم وجه هم تمامش وجود داشته بود. شما هم که حال اینا مثلا وایتون رشتون قبیده نمیتونید به خاطر که عصب شما یعنی عصب شما خراب شده مونده شده ایرم یا شما اگر ممکن که دپرسی سبک باشه یا که هیچ هم نباشه تریواژ مثلا راست به خاطر که همیشه در استیروب تریواگ تشویش وای استیروب شما همیشه مثلا استیروب کی دارین همین حساب و شما مثلا عصب شما دیگه نمیبرداره. برای همین شما او شوهر که 15 سال تغییر نکرد حال فکر میکنین با 3 روز 4 روز که شما جنگ میکنین باید تغییر میکنه؟ نه البته که باید تغییر نمیکنه. شما که زندگی کردین یعنی شما قبول کردین که با همین مرد داشته میمونین. اگه که شما که نرزین یا روزه یا دپرسی سخت نشوین یا که با یگون کسلی بزیب خدای نخواسته نزنین شما که باید بالای خودتون کار کنین. خواهر عزیز که با جنگ شما یگون پرابلم حل نمیشه. شوهر شما دیگه میشید در 15 سال دیگه میشید لیکن تو هر وقتی که دوام داره در بعد از 15 سالم پس این یک جای است که طرف اون نه و طرف خودتون باید بگردین. یعنی شما در این زندگی میمونین لیکن بالای خودتون کار میکنین همو حالتی درونی خودتون خوب میکنه. اگر دپرسی باشه دپرسیتون چی میکنه نمیدونم اگر تریواژ راسترویس باشه اگه پروس خستگی مثلا ویگرانی خیلی چیزا باشه اینا رو مثلا درست میکنه درش زندگی میکنه. برای همین مرحمت اینا بیاید کلوب در کلوب خوب بیاید یک کس دیگر هم زبلکی رو کنیم. مردم میگوی که کار باشن نمیفهمن گپوی مرا. خوب اپا میگن زنی خوب شوهرش برای راست رو آورده میتونه گویا که از زن وابسته زندگی 15 سال شد پیش دارم هم خیلی بود تو حاضرم هم خیلی است همون راه نمیشه برآورده از زن وابستگی است. گفت نه اگه بسیار وقت در همین جمعه ما یه ویدیو نمیدونم امور موندگی نموندگی همین در من مثلا ضبط کردگی بدم که وای که مثلا بسیار وقتا همین جوان‌ها اخلاقی ساز هم موندگی اخلاقی ساز ندارن مثلا اگه خیلی بروهای بعد میرون یکم و به هم پدر مادر میگن زنش تیم ساز میشه بسیاری هم میگن در همین جمعه که زنش تیم ساز میشه. حتی بسیار وقت خودمون مایزه دارم حال میگن ولی زنش تیم ساز میشه که بوده که مثلا اون دختر یکم وای باشه که پسیخیاتر کی رسوز میکرده باشه. یعنی بسیار وقتا هم خیلی در جمعه ما هم خیلی فکر هست که حال همین وای زن تیم ساز میشه. یعنی که بوده همین تمامی دردهای همون مرد با زن دادن تمام زن این دوای همه دردها. خب لیکن این خیلی نیست. بعضا وقت میشه که همون مرد مثل زن میگیره خودش میبینه که مثل خیلی یک زن دوستش میداره و مناسبتی خوب داره و داره یک روزی چی دستش میغلطه یکون گپ یکون کسا میشنوه یکون چی میشه که خودش میخواد که خاک بیو تمام همین استغفرالله دیگه همین زندگی رو قپیم سوشم این خیلی حالت هم میشه زندگیشون خوب میشه و میره. لیکن این خیلی گویه که همین شوهری بعد از زن میتونه گیره که دیگه وای کنه آخه این زنه این مادر نباشه اون مرد نابالغ نباشه که او رو بگیره تربیه کنه. او وقتش باید تربیهش میکردن پدر مادر که پدر مادری خودش نتونستن یا دختری 18 20 25 ساله میتونه نه البته که برای همین
این چیزا من روزی نیستم که برای همه دردو گویند که زن شدن ساز میشه زن شدن ساز میشه. نه، کوشش کنین که فرزندو را از می اول درست تربیت کنین با امید زنو نشین. او زنای بیچوره‌ام و یا تربیتگر نیستن و یا می از زنای دخترای یاشان در خونه پدر مادرشون با نوز کلان شدگیان و یا به آرزو امید شوهر میکنن میبیان که از زندگی خوب داشته باشن، نه اینکه بوبیان یا مرد کلانو بگیرن تربیت کنن. برای همین نه، ما هم خواهی دارم که هیچ که ها ما مثال وقتی خمون تغییر میکنه مناسبتامون مثال تغییر میکنه، وقتی یه سری گویم که رفتارمون تغییر میکنه، همه آدمای گرد اطرافمون با ما دیگر خیر رفتار میکنن. این 100% هم خیلی هست. یا خیلی وقت هم و یادم تاثیر نمیکنه خودش خیلی هم که باشه. بسیار وقت مثال خمیشه که با ما هم خیر رفتار میکنن، ولی که گویی که اگه شما 100% میتونین همین بگیرین یا آدم تماما دیگه کنین مغز سرش که وای هم خیلی مرده که خوبی نمازخوانی کارگرک شوی خیلی نه آخی تا وچش نتونستن شما یک جا میتونی. در یوتیوب وای جنگ بین دیگریش. من شما رو دوست می‌دارم، حرمت میکنم که پای حق هر کس هم گفتن نمیتونم. من بسیار سلامتم، رحمتی کلان عزیزم. اول مرد باید رمانتیک کنه بعد زن. نه چی با شما اگر فرض کردین مرد شما نتونه این مثلا شما میخواهید بسیار وقتا زنها میگن شوهرم دوستوری نمیکنه. خب اول خودتون سر کنید بعد شما میشین او رو داد میکنه و شما رو داد میکنه، هم خیلی عمرتون میگذره میره به دوستوری و به یگون وای. شما اول خودتون سر کنید برای که وای مثلا شوهر شما موج بی در مخش اتمسفر کلانش دیگه که وای خودش مهر محبتی پدر مادر خشو گرفتگی نیست. وای رمانتیک چه حتی نمیدونه. برای همین شما میخواهید شما که میآموزید اول خودتون سر کنید. خودتون سر کنید رمانتیک را. بعد شوهر یادتین یگون چه وای نیست. شما شوهر یگون آدمی وای نیست و وای همسفر شما دو آدمی هستین که شما یک طرف رفتین. شما یا اویلا سوختگین دا اویلا فرزندان. بسیار وقتا کو ما میشه مایل اگر همه خودتونم نفوره کو روی خاطر فرزنداتون کوشش کنین که زندگی پرمهر محبت داشته باشین. خب اول که برای خاطر خودتون کنین، لیکن هم برای خاطر خودتون تنبلی میکنین، عقلا برای خاطر هم فرزنداتون کنین، برای که آینده و یا چه خیلی که در خانه پدر مادرشون وای میکنن که انا خیلی با میرم زندگی میکنن. مثلا شما تصور کنین که هم پگاه دختر شما رنگ شما زندگی میکرد، شما چه بدین زیق بدین که خرسان. اگر که نه پس امروز باید شما خودتون برای که وای دختر میبینه که مادرش خرسنده نیست، خوشبخته نیست، در پیش کودکو گوش کنین شوهرتون. اگر جا مردان گوش کده ایسته باشن مرا زنهاتون گوش کنین در پیش اکو خیلی سوای نه پروست گوش مهربانی یا بوسای پیشونی که فرزندو ببینن که ایجا دو آدمی کلان داری اویله ما یا دیگرش دوست میداره. اینا بینن یاد گیرن. پگاه دختر شما میره با شوهرش هم خیلی مناسبت میکنه، پگاه بچه شما میره با شوهرش هم خیلی مناسبت میکنه. لیکن اگر همین روزی که کلین شد اومد مثال همه هیچی وای نباشه و مثال هسته که بعضی دخترها رو هم خیلی نصیحت میکنن که گردن نتی امروز یا برای پیسانشون نک گردن نتی خیلی مثال میگن، یا که بعضی بچه‌ها رو میگن که بدرای تایی وای الو چشمش بگی بترسونش بترسه امید عروسیش بترسه. خب اگر همین روز اول دختر فکر کنه که ما باید گردن نتیم بخما پس نگیرم، بچه فکر کنه ما باید الو چش گیرم، اگه تصور کنین این اویله یا که میدان محاربه، این میدان محاربه میشه که البته که برای نه برای همین در اویله فرزندو کلان شده استیان. ما باید فکر فرزندامون کنیم حتما و نشون تین محبت نشون تین در برای پدر سنی در فرزنداتون گپی گنده گپ نزنین. بگذار اگر هم پدر ای همه شخصی گنده ترین هم باشه و شما را آزار داده است، شما خواهشان در پیش فرزنداتون هیچ وقت پدرش گنده نکنین، برای که وای پدرش دوست میداره که در دلش به نسبت پدرش یک حسی بیزه پیدا میشه. پگاه وای دختر به شوهرش قد چقدر زندگی میکنه. برای همین هیچ وقت در پیش فرزندو پدرش نگوین شوهر شما خیانت میکنه. نمیدونم برین پیش پسیخولوگ، برین پیش دگوناتون بشینین گوین نه که در دختراتون در بچه‌تون نگوین انا اوتاد مورا پارت اف رفت انا دادات بیوه دوره بو یا که کو بگی زن در پیش بیوشه مثل خیلی میگن ده، یا که برا کو کدی تلفنی اوتاد ببین برا در باری دادات چین کو بین خیلی کد میزنه. وای
60. И вая ягон ол чие? Тирамо ҳая касалиёи ваи ауҷ мекуна. Касалиёи деҳунаву шизофренияву ауҷ мекуна. Ба фикрам ки ин нафаре ки хеле саволо додестай ба фикрам ауҷ кардагия касалат. Хай навайш кардам. Хоб. Чантани нормальни. Ва барои ҳамин нагӯем дар пеши ҳамин фарзандо аслан дар бораи хиёнат дар пеши духтаро тимболӣ. Шумо айҳолира духтаротона дар ҳамин гӯшошон мечаконен ки ҳамин мардо хиёнаткоранд. Ҳамин мардо хиёнаткор нестанд? ҳамин мардо гандан не? Ҳамин мардои хеле нестанд? Я марди шумо агар хеле ин маъно надорад ки ҳамин мардои ҷомеаи мо хеле нестанд. Мардои хубу мардои худотарс дар раи рост хеле зиёданд. Барои ҳамин хеле ин чизҳоро эҳтиёт кунед. клуб кай сар мешавад? Клуб аллакай сар шудагия шумо метавонед уже добавид шавед. ҳамаи маълумотро онҷо сахранита гӯш мекунед, тамошо мекунед. Клуб ҳаст, аллакай метавонед добавид шавед. Барои ҳамин азои хеле хушҳолам. Раҳмат ютуб. Вай бо ман кӯшиш мекунам ки тез бироми ютуб аз ҳама аудиторияи вай будааст. 1 соат 20 минут рафтестае. Вай бо ман кӯшиш мекунам рӯзои наздик бо вақтам меша бо ҳам хел мебирам, бо ҳам хел саволотонда вай ҷавоб метиҳам. ҳаминам агар ҳамин саволои ман ҳамин барои шумо ягон фоида биёрад, ман ба ҷони дил 100% дар хизмати ҳар яки шумо ҳастам. хуб, барои ҳам касое ки мехоҳем ки дар вай клуб аъзо шавед, марҳамат нависед там WhatsApp ва Telegram ҳамин чизо ҳамаша мисол ҳасте ҳамун дар ҳама ҷо Instagram дам, YouTube дам ҳама ҷо да ҳаст. Дар ман онҷо нависед марҳамат дина ба клуб. Дар онҷо иншоалло ки бо чуқуртар саволотона худохоҳаткӣ вай мекунем. Барои ҳамин ҳаматонда шабои хуш азизони дил. Хай муваффақият. Бо худохоҳат рӯзои наздик бо дар эфир мебароем. аввал Instagram вай кунем. Ман YouTube шумо ждат кунед, ман вай вай кунам. YouTube да интересно мешта боша сохранить карда. Ман якум бор имрӯз биромадам. агар шавад YouTube дам вай кунем. Ки одамон ки YouTube чӣ хеле маҳкам кунем. Анакун гап дар сари ин ки майли мардуми вай иҷада вай каси дигаршона вай додистен YouTube шумо да гап нест. Ман тез мебурам қати шумо. Иҷада беҳад аудиторияи активни, аудиторияи позитивни. Рост мега ина иҷа хеле вай шу дошта боши як музыка индийский мон я рақс кун. Индийский не арабский танец живота. Индийский не. Чико мекуне индийскийра? Танец живота. Майли мардум YouTube раҳмати калон ки вай шудед омадед дар эфир. Иншоалло ки бо рӯзои наздик ман ҳатман мебурам. Шумо хеле аудиторияи хуб будаед.